Langhin constituency ke parlo prek chamadi malong ke pangthira sai ke deng. APHLC Mahamaya constituency executive ame kangni. Sarupathar MEC constituency ang kang palong ni polling booth level rally ke pado. Dhentaghat binihan siarong arni sivedang bong don pli chujun pacetong. Rang sinate rang keso ke pangji penajok ke sialong ke chari bom matumapan ke rap kachuhang. Harlong parla long VDP klembang phuatum chingruma mai kangni. Kardom pini prime time than bang pini limit in hansepi non arjoik tha birtang ton pen. BJP East Karbi Anglong District Committee lapen Langhin Local MEC Tarendra Brahma kapin khatpon ateng pen National Youth Week Celebration pacheton pon si Yuwa Morcha atum pen pini kapang thira sai keteng pon. Ke ongdung ke so ki un e lapen ning chepang thir et pen ki do nangji pulotang te emetang ke do adim aklong lapen idung erai kachepang thir ki jesemet pet akinang sot pusi ke ongdung atum mathadam. Lapuson ke cepang thir ke akinang sot bupen BJP East Karbi Anglong District Committee lapen Langhin Local MEC Tarendra Brahma atum pin khat pen Langhin Yuwa Morcha amai phudhuniram rong pi chepater pi ponsi ari sangho atum pen piniadap apor Jaipong ahithi Langhin Manikpur ahithi Langhin Town lapente Uttar Borbil ahithi along ke pangthira sai dengponlo bangso ke pangthira sai along kupia thesi idung erai ke cepang thir akinang sot ma alam the hei hui Langhin BJP Yuwa Morcha amai phudhuniram rong pi pensi lamthe pajirmi ponlo. Langhin pen Indrajit Rongpar 365 News India. Awareness program মানে সাফা অভিযান মানে আমার স্টাফ মানে ওরা আমার এরনো দায়িত্ব লৈছে এই এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম লগত উপস্থিত আমাৰ মানিকপুৰ পিয়াজন আৰু মেম্বাৰসকল আৰু আজি এই এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম লগত উপস্থিত বন্ধুসকল আৰু মিডিয়াসকল মই নতুন বছৰ আন্তৰিক জ্ঞাপন জনাইছোঁ। Arkoini Bhai Kep Arni APHLC Mahamaya Constituency Youth Amai Phu Mongol Singh Teron Amithang Ahem along Amat Executive Amai Phapon Labangsa Amai along Mongol Singh Teron Amithang Amat Pensi Mai Chariponlo Lapen APHLC Hawar Kehad LA Chunbang Ruby Singh Ronghang Chetongdun Mahamaya Constituency Arlo Polling Station along An Arpu ke doatup Chetongdun Chesemet Bangso Amai ke Phapon laki Non ke Bangji Arkoini Bhai Ingkoi Ra ECR ni APHLC Ingdeng ke Thom Amehang ke Thek Arni ke Talon Ponji along APHLC Mahamaya Constituency Pentami Bangsuri ke Thom so se Armu Pachetong Ponji lapen APHLC Asong Anso se Pangtangji Aphansi Pini Mahamaya Constituency Apoling Tin Pen Tingwai Ting Sai Pon Puta APHLC Mahamaya Constituency Youth Amai Phu Mongol Singh Teron pen nang pachini dun. Votung aji pen Anan Be 365 News India. 15 nong Mahamaya Constituency pen executive meeting kang nipon ano non kewang ji January ko Rusia ni niltum dak hidung amai doji dak lasen pini nitum da bangso chi pangruma theke kewang gadam gari motor la bangso ching vai pono la sedang nitum la bangso meeting long nitum dak harghat LA along nitum dak constituency pen bang suri ke thom baji tong donji nil tum dak Mahamaya constituency pen la pen la bang so meeting la bang so mai pilong kadok we bang suri thong ke bak an leji se pin nil tum along nil tum dak tong la na PS10 pen tame along pen ke bang pharin along pen ke bang phar ko thom la son se pangrum et pen bang suri thom an leji la lo se pini da karbeng long atto anu korte la pen gir don same nang tum same along tina constituency pen tami anso se armu nang pachong don dia phang tami nili pini Mahamaya constituency along mai phu ben senang tum handa chuneng rilo la sin lam thela pan sing ton along
kardom nili tum karbi kursa chinglo mamai KKCA hin pen tiri pialong ke sulang pon bom nang litum kadu ka wer thengno ethe alam pachini gantung do khei ke doan mate sumsiang jati jabol kapek sitame mate karbiam sitame nang litum yang si somsuri si sosea ke so nang bang arjon long do plotangte nabang so ke so peng cepa meji aphan nili tum KKCA long nang humri iktame nili tum along nang humri pen nang litum ke so cepa jok bang long ji la pena duntu nili tum nabang so ron ke klem pon la ke karbi guru sa ching ramai pela bangke aron barim hempu mukrang pira singja anam tharo aron apang pesi hakko pirthe plangrap pesi nitum nang klem nang kedang lasi ni tum pen kapachinia teng penai tum na ka humri pen bang so ke so don ra pen kadu ka be pen rek dok reng ni ki dora pen je phansi nitum ke KKCA hin pen na to phan pachini pon kardom ar koi ni phai krener ke bani por phai isi apor malom Paklongso Community Hall asai hemalong polling hini chingrum pet pen polling booth level rally amai padopon labangso amai kachari pon lokhiram rong pilapen mai ke pha alam theke jai pon Hunaram Singh Narlapen Aluhi Sarpo Aman Pen Kachetong Dun Karbianglong Autonomous Council EM Jagat Singh Ingti Lapen Ke Dingatum Chetong Dun Si Mayalong RDP Dun Lason se Arni Kang Sampor Pai Ke Thom Apor Malom Langteng Community Asai Hemalong Ta polling booth level rally ke padopon Mai ke chari pon Lokhiram Rong Pilapen Mai ke pha alam theke jai pon Vidya Terang Aluhi Sarpo Aman Pen Kachetong Dun Karbianglong Autonomous Council EM Jagat Singh Ingti Manpeng Aluhi Kison Morcha Amai Phu Samson Timung Mohila Amai Phi Bina Rong Pharpi Kaphu Katharpi Bokajan LAC Vistok Pintu Data Lapen Rong Asaratum Chenglok Ke Dingatum Chetong Dun Aluhi Sarpo Karbianglong Autonomous Council EM Jagat Singh Ingti Lapen Aluhi Atum Pen Lam Theke Jai Pon Lake Congress Atum Ningkan Krep Hoke Chari Pen Mute Non Ningkan Ke Thom BJP Sarkar Ke Chari Ahud Development Claim Muputa Than Pachini SGH Atum Aphanta Tangka Suri Inkoira Pho Pipa Jir Pon Longlo Ongdung PMAYG Ahem Ta Longdun Rentilo PM Kisan Scheme Ta Longdun Rentilo Gas Ta Ake Joy Longdun Rentilo Job Card Akam Ta Claim Dun Longlo Sarupatha MAC Constituency Angkang Along Residential School Ta Kimrang Pon Bomlo Tanglo Te Pinso La Pen Arlo So Pangrum Pet Pen Bang Paropli Ariso Ejang Atum Ake Joy Pen Charlie Dun Longpo Old Age Pension Ta Pipon Longlo Ake Joy Pen Sang Ta Pipon Bomlo Card Ke Do Atum Aphan La Pen Arunodoi Scheme Ta Ki Ongdung Arat Atum Longdun Lo Kiso Kachelang Aphan Ta Isi Akart Ron Ponsi Warsai Longpon Lo Ki Ongdung Arat Atum Ta Pupen Chenglok Pinang An Karbianglong Angkang Kaching Thur Alam The Lam Jai Pon Bukajan Pen Bisnu Lekthe 365 News India Lasi Nona Bangke Iltum State Committee Lapan District Committee Sonang Pingkat lah hello ke dampang BJP Sarkar ba BJP government ba Congress government pe non iltum BJP government hala ningkan pe phom si pioma ba iltum si kipi non het Sarkar ka cari pen iltum si pilom ongma laso difference bi thek ma bi thek ma ba mame long lelang ke long le tu mama lo la ta iltum chini pa me nahi ke long le ko mama lo le pudante ilitum ke palong di koson lo lasi ilitum ayam ta bangso me lo kalong tin sita alang dinanga citong bunyi pangpau ilo lasi ilitum along ason kapek ice cream pen anutina phanta cipilong ason te tusi bangso Sarkar ke mata mami ya bangke ason kapek ujula gas long bundu dalo mami ya bangke kala asomar scholarship long lo ho mami ya bangke sang sidame ration card ke dodo bangke sikai si ben sang chonam long lo bagot colong bong lo ke pacetang ge bhansela Sarkar ke kapori Lakha Krukit Homlang Hin Constituency along ke do Bini Hanse along Amikara tum Chojun Don Pli ke claim bangso along Chojun Karkli Adon Aphai Laki Korsing Hanse Sing Ronghang Mongol Sing Tiso Lapen Kanya Timung Ahema Tum Henlo Vomut Vokan Parvi Par A Don Plita Lapen Long Hongta Chardak Olasi Sarpi Sarpru Aklim Ang Par Kleng Dun Kleng Sarpo Ronga Sar Ching Thong Ronghang Atum Pen Jo Ing Samjin Juning Samjin Pen Chojun Karkli Amo Papleng Lo Samilang Sopen Mizoram Hanse 365 News India
Panjan bepari inti arong amikar horizon terang asoporang sinat terang alang likeng keso ke pangji penajok alang lipenangan aduk donang lo athe alang likeng non ke a oke tu penajok a oklo laplo lasi prabjin pen keso kacelang iji apan karbiang long atan mas konsela long ke cari bom atumapan ke rap kacohang lakaing kora ponilip MAC constituency ke palo bepari inti arong amikar horizon terang asoporang sinat terang alang li inut semsing inti English school rong agora along nerkep ang dengsi lo Charlie bom alang li lapuson keso kacholong ilok laki alang li lang kesok dam ke dam bom ahut inchin along aking munpo patikung chokchot sita non abangki akeso chiprek dak ajok alang li keng pak a oklo wang pedlo lapen aking munpo abangta enjoy dun pedlo lapen aking suding antamen etsi a okeklo jisi inghang ringrang lo lasi asar pisar bura atum sekelang iji aphan aki adat kavedet ajok kematha kisung tektik lo lasi karbiang lo atan mas konsila long man ke do CEM MAC lapen MP atum apan prabjin pen keso kechelang iji apan kirap ke pajir dunji apan si tuning ripon Nilipen Moses Teron 365 News India. Kheroni Police Station angkang pi ke parlo Village Defense Party thiek pen VDP klembang phuatum ningkan ki mila pen mak bihu pache ton dun si harlong pharla long kaching ruma mai pe dupon labang so kaching ruma maya long pangrum pet pen bang phar phoso se VDP klembang phuatum chetong dun lapen pininga ningkan isek kupuson si ke klem kada masai deng ponji ma puta chingwai chingsai pe dupon pinpur me labang so kaching ruma maya long daini jukhunia puthak cherok toka mai rong rubar lu ka pe dujia puthak ta RDP pon Pini labang so kaching ruma maya long COVDO long biram tokbi John Ronghang District VDP Meipu Buleswar Inhi West Karbi Anglong District Youth Congress Committee Meipu Augustine Inhi lapen kethe ke dingatum chetong dun Kheroni Penjairam Kathar 365 News India Ami Kheroni antargotot VDP gaঁৱৰ কি ভাইনি সকলোৱে মিলি জুলি আমি বছৰকীয়া মানে বনভোজ এটা খানা হৈছিলে আমাৰ কোকা হাৰলং ফালাও গতিকে আমি মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল বছৰৰ পৰা যিখিনি কাম আগবাঢ়ি গৈছিলে এই কামখিনি এটা ইমান যে কষ্ট কৰি আহিছিলে প্ৰায় কিছুমানে ডিউটিকে ধৰি কাম কৰি আহিছিলে আমাৰ VDP সকলে গতিকে আমি সকলোৱে বছৰকীয়া এটা প্ৰত্যেক বছৰৰ খানা খোৱা হৈছিলে গতিকে আজি হাৰলং ফালাও আমি এটা বনভোজ খানা খাইছিলোঁ আৰু আগন্তুক মই সকলো কাৰণে VDP যিমান যে উপস্থিত আছিলে ইয়াত সকলো কাৰণে মানে আগন্তুক যেটো 26 জানুৱাৰী ৰিপাব্লিক ডে কাৰণে সকলো কাৰণে ইয়াতে শান্তি সম্প্ৰীতি মানে এটা কেনেকা পাৰ হৈ কৰিবৰ কাৰণে মই সকলো কাৰণে এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে ঘটনা নহয় কেনেকা পাৰ হৈ কৰিব এইটোৱে আৰু Pinia birta ke lapuan se kangton iglo ajo ke me kurwang thu